Baka dat temptifi, Jesus ben preki taki. Dra jullie because ida kounu kondre voor hemel de crossby kaba. Jesus dat komt dra olibi because ida kounu kondre voor hemel de crossby. Maar suma na Jesus, kom actie dat even. Kom ora crossby mi brother. Suma na Jesus Christus. Voor a Bijbel dis. En wat pa grond op voor a Bijbel. Suma na Jesus. Ja, maar suma na ma wa BLAKAMAN wa ingi wa snake. Suma na ma. Wa BLAKAMAN. Pai sad. Pa mais sorry ensene. Esa ama sorry ensene plek wa BLAKAMAN. Okay, dus ama sorry ensene. Da wo lezen wat luku ja. Suma na amandis. Ah, isi na wasiref ma. Suma na Jesus ma ama isa no BLAKAMAN. Da fa ba wasan na bu. Ma amandis de in a Bible. Okay, that one lazy thing. Suma de in a Bible. Arkibo. What asan is na wa bigi lay. The my son that Jesus Christus a wet man na one lay. A man is not an econ nerkens for in a Bible. Maar we lezen die suma eco voor wel in a lees. Openbaring 1 vers 1. Dat sorry kring voor Jezus Christus. Ida was sorry kring suma na Jezus Christus. I was attacking try you lip. Was sorry kring suma na mandat. Lees. Die ficado ben hem. Voor sorry hem dinari dem sani disi muso passa SS. Abe do sorry dinari ala desan jam passa SS. Drop on na vers 3. Openbaring 1 vers 3. Blessing voor dat suma disi de lees. Kado taki blessing amongst a lees a Bible. Dus de lees a Bible. No man no go dey ai Bible na wet ma buku. Omdat de man say dat Bible na wet ma buku. De man dat ne lees. A moment sa oma go dey dat Bible na wet ma buku. Ama dat ne lees nooit ama no lees. Omdat sang de ma teiga man na mai tak baka. Ma oma sa lees. Ama sa bungu taka buku dis na BLAKAMAN buku. Lees. Blessing voor dat suma disi de lees. En dan disi, jere dem woordu voor de profetie taki disi. En hoor dem sani, disi de schrijven na ini. Because in dat tem dorokoba. Stile na atem sa in yo jere en hoor de sansa script in a Bijbel. In hoor de boom boom. Jump go na vers 11. Vers 11. Mire da alpha nanga da omega. Jesus Christus na alpha nanga da omega. Lezen. Da first one nanga da last one. En sa you de chi. Schrijf dat in een boek. Jezus tegen Johannes alle de sansa yoshi. Im schrijf de san dat in one boek. In short boek. In a Bijbel. In a Bijbel am schrijf de. Nou we lezen zei Johannes. Jump vers 13. Vers 13. En dan minder voor de zeven kandratiki. Dan minder voor de zeven kandratiki. Of Jezus zeven kandratiki ja. Maar of aan het ja. Look at 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dus Johannes is als je sebi kandratiki. Dat na minder voor de sebi kandratiki. Lees. En na minder voor de sebi kandratiki. Want suma ben teleki suma piki. If you be wearing one cross, teleki en futu. Christus be wearing one cross, teleki en futu. Lees. Now go to cross low to import. Now bed, go to rim low to impere. Lees. Mede, na wiri, be wetile ki katun. Na kronta puja yap kusotu wiri. Yap, a grati wan na nga cruise wan. Sotu wa prema dis up cruise wiri. A photo dis na nga dis. Sotu wa prema cruise wiri. I want this. What amata arki sa bebe taki leisi. Mede, na wiri, be wetile ki katun. Be weti le ki katun. Amadis albasa na apwe tu wiri. Amadis wiri no weti. Maja a wiri weti. Adele katun. Leisi. En weti le ki seo. En ai, be de le ki wan fire flam. Amadis abre di ai. Amadis are you ready? Ofan I want this. Dus asansa Johannes si. Is that a script? It depends better. But look at look the photo of Amalis I know already. My blow eye, dairy eye, my Amalis is up ready eye.
De staan nou a Bijbel. Ala de sansa we lees. Ik kom voor aman lis. Lees. En een foto. Dat de lekker fini kopro. Zo kleur kopro abi brada. Ai kopro. Kopro. Bruin. Dus ama just die anders ja mataka ama foto de bruin. Pano bijten. Lees. En een foto. Dat de lekker fini kopro. Die ziet hem ben bron naar je nieuwe oven. En die tek in one sand in die bromen. Zo kleur hij komt. En die tek one sand die bromen. En dan trop sand die bromen. Zo blaka. Dus Jezus Christus naar BLAKAMAN. That's right. Maar als ze de mij doa kerk naar een lei. Naar een biggie lei. De mij hoor wat ondro. Jezus Christus naar een BLAKAMAN. Na mo sorry suma na de ju. Give me Jeremiah. Mo sorry moro. Mo sorry moro blaka in a Bible. Sa de man ne sorry in de sonde kerki. E passa na money bi de mai suku, de mai seki sakada di de mai money. Dat de mai de mane sorry suma na ju. De mane leri a Bible ma we will leri sagado tak en script. Leisi Jeremiah hoofdstuk 14 vers 2. Juda de Nasari. Juda de Nasari. Leisi. En een portu voor hem de pina. De portu de pina omdat unableider. BLAKAMAN no BLAKAMAN in unableider no. We pina. Lees. En dan de blaka. Dus we lezen het en we lezen hier aan aardig. We lezen vanaf de top. Lees. Juda de Nasari. En een portu voor hem de pina. Dan de blaka. Na in de grond. Bijbel tak de Jew na BLAKAMAN. Bijbel tak de Jew na BLAKAMAN. De eerste massa gado make it, gado make it. Ai. Jata man, gado na ngasa gado make it. No, ano san. Ole sing, lees. Genesis 2 vers 7. En masra gado, be make manso ma komopo, fuda doti fuda grom. Komopo fupe? Fuda doti fuda grom. Gado make a eerste man fu a doti fu a grom. So kule doti abi. Jato, moro tipi go o moro ko dungu. Dus Bible ala dem man na BLAKAMAN dem man be. Ief ko ne Salomo. Kone Salomo, above King David, David. Basuma na mandat en sa amatak pesre. No, I don't do I'm not saying. They might call it on that attend door want to be lazy that attend door of Bafi Sabi and them Sabi de san. Allah de san de san de ina Bible masan. De mane soru de san. I will listen. Hooglijk 1, lees. Hooglijk, hoofdstuk 1, vers 1. Da moro boosting, isi de fu Salomo. Salomo meko mem poku. Dus amatak a poku disi, na moro a top one. Amasa mau singi no nota. Jumpo go na vers 5. Vers 5. Mi blaka, mami moi. Sa Salomo taki, mi blaka, mami moi. Yere sa Salomo taki. Salomo taka blaka, ma amoy. Lees go doro. O uma pikin fu Jerusalem, leki dem tenti fu Kedar, leki dem garden fu Salomo. Vers 6.
No luku na mi tapu because mi plaka. Salamo taki no luku na tapu omdat a blaka lazy. Because it a song bembromi. If you put one wet ma in song, pa ama eko. Ama eko Ross. The sorry but the san lepo ama taki but in our BLAKAMAN. Dus a Bible is if oma te itak na wet ma buku ama ne lazy. So da oma te itak na wet ma buku ama ne lazy. Dus inap hat takang amanat ama ne lazy. No ita ma no lazy ate. A moment oma te itak Bible na wet ma buku ama no lazy. Ama no lazy a Bible. Dus da ma te itak ai na wet ma buku. Da mo gi moro. Mo gi yop. Ai. Of the prophet in our Bible, the Alisa matak to eski. Alisa yop tak to eski. What they might go to because Allah they must so that they might make one film for Bible now. So wake man. If they might put one BLAKAMAN down, they might in extra BLAKAMAN they might put like Judas. But often they trust my Judas. Then they sorry them. Because they might not call them my code. Lazy. Yop, first depth. Miskimbuba, the BLAKAMAN tapu. Sana skimbuba. Na this na skimbuba. That's why I yop tak na skimbuba. Miskimbuba, the BLAKAMAN tapu. Yop tak in our BLAKAMAN. Because they might call. God was ready na plaka. Masa, they kerki ekoro. They mane soru sumana wu. The man is so rumoro. Because the man is so if I'm dry because we never get a piece of that. Oh, sorry, a dry lid. We are gods, we are kings, we march in faith because we believe we can. Change the world to what it needs. Stand against our enemies, cause we can. Yeah, can't nothing ever stop us. Take one and another will rise up. We'll endure until we reach the end. We are gods, we are kings, demanding change cause we believe we can.